cái soi zel đó này return dashboard ahen ngan lo thang ti chuan he GSTR 1 ani ta kan file tur himo GSTR kumini April thla ani ta ni April thla chu kan file thelowa chu bangin March financial year maslan ta ro fa March kha chu ni din thinga lom ta March kha chu bangin hi li ni kan lo thanga ti chuan he March January to March lan nanga chuan March lo lang ta ro hu wanin sa samai don ta het lai mi hi ni me hi khoi ngai lo ama saber hi ni me pakhat na pan hi na khoi ngai lo tuna chuan saber ti ngan lu to panga chuan de khana lo lang ta het ta hen hi nil ti hi mo kan thlang me nga ti chuan hi file statement ti than le me du ta hen mo nil kha izuk tik tot nu hi file statement ti hi ti chuan in ni kan file ang ti kha kan thlang don ta ni khai ki ma account mo ta hen account chung file with EVC ti le DSC ti nom da digital signature ta khu chu mo ngai lo EVC kan mang zelang file with EVC chon kha ni OTP on thlen ti don ta mo OTP kha chu kan enang ha ta EDB1 F0 mo EDB1 F0 kan file zo me kha chu mo pakha zok file le turom tro boka GSTR 3B ni ta mo kan file tur chu mo R3B kha har lo har chung lo be GSTR 3B om ta ma zo ta ngang te kan le liang he ni din hi nga khan chan chu March kan file don awang khan GSTR 3B chu he ta om hi he het lai mi hi chu khoi ngai lo he pok auto draft khoi ngai lo 3B kan lut liang pathiam ve to ang ai thiam ve ngai poisa cheng zani khata choi ve zi khan enom do you want to file nil return ati ta tro yes le me ang ti han kha to poi ka chu ka file ve to khan he chu close me ro share kha ngai lo an tik le ta tro khu chon ming kaun an thla he chuan EVC khon an file liang EVC zelin mo file GSTR EVC chuan OTP DS6E0A khá thì khá là giàu. Giàu thì khá là thung sầm ngã Paris. Cái đó thung sầm ngã Paris cả lắm rồi.